so yummy. Oh, babe. Heal my heart and touch my soul. Vele ngishayela uvalo. Wangithanda ngenanto. Ngelo siyami uphila. Ngelo uhlale nami. Uthando lwami dale. Lubanzi lujulile. Ngifisa ukuchitha insuku zokuphila nawe. Ithemba lami dale. Liyophelela kuwe. Injabulo yansuku zonke my sweet darling. Sandwa sami. Wosa my love. Wosa my love. Bambol wami. Wosa my love. Wosa my love. Sandwa sami. Wosa my love. Wosa my love. Bambol wami. Wosa my love. Wosa my love. Yeah. This is the day that the Lord has made. Once again, this is Teko Mtombeni. As well known, possibly by Prophet Dewoko then. So this is the day that the Lord has made. It's the 12th of December. You know, there is nothing much I can possibly say, but then there is this thing that is in my mind, possibly to tell that the Lord has blessed me with this day. Actually, this is my day where I'm paying lobola. And there's this beautiful lady that I know, and this lady is beautiful the way she can be beautiful. You know what I'm talking about. So this lady, ungichamile man, ungichamile to a level whereby young session manje namhla ngiyamlobola, you know what I mean? So so you know, siyaphuma nyalo nyalo siyakhona, so bona abazali bayaya ngiyophatha lo msebenzi. So inhlelo umhlelo says man, you know, Thembi Carol Jabango uyabuya la. Ngiyakutshela kubhizi kakhulu. So I'm very much happy, and I'm possibly glad the way I can be glad to my level best that namhlanje ngiyendeka to be called once again. Possibly a father, you know, I'm no longer gonna be called by my name. So I appreciate this presence of possibly this lady that I'm going to lobola today. She's actually going to change me from being a boy to a man, you know. So then that is the case. So they're going to go there as soon as now, and possibly I'm very, very, very much glad it is going to happen the way it's gonna be lit. It's gonna be lit. Just stay tuned. You're going to see what is gonna happen there. So that's the case. Hey man, I wanna know hey, Mubinyana, very distinct a favor, man. It's a favor ngoba lesizo umhle over ngidlula mina umhle kutseni manje uyabona ukuthi ngabe ukuthi ngiyabhekela amagama ngasitha ngilomtsala bekungehlakala manje awasa Wasekwa mnanduba umpethiwe. Iwala we
uba umndebele ndini wasekwamnandi uba umtsonga wena. Siyabonga bothongweni sithi kasifane ngomthandazo sikhona ukufika kulo umzala wethu yena nosidalile okhokho bethu batali bethu sivele ngoba sivele ngenxa yakhe lo mndeni ukhona lo ngenxa yakhe lokhu emveni kwalokho besingabatali bethu ungaba sithi siqala kumzala wethu bese sita ekugcineni komsebenzi abantwana lababili ubatali uhlangene nokagamente umndeni wamfundeni umndeni wamthando hlanganisa sibongo sami nokamkwena ukhona ukuzala kwesikoni nabo bonke sithi egameni likaJesu siyanamukela kulo msebenzi anoshinde ngisho nami siyabonga ukuthi ihlupha kwenu nemndeni wakaZulu ihlobo letikhona nebangani siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihlangane sisibengeke sisuke sesithi asiqali singakaqali kulo mzala wethu siyabonga kakhulu ukuthandaza kwethu sicabanga ukuthi nedi sesicedzile tawusalani lebahambako ngoba vele isikhathi sesihambile bakuthi lobabe bakamfundeni lapha bese bayadirector ukuthi kwenta njani kodwa siyabonga
ngiso siqalo salomsebenzi nesiphetho sawo namuhla ngiloko besithi siphumelele. So nabancane batawukhululeka kusale labadala kuphela.
mangosa la machala uthi ngilokho mangosa ngaboni lela babe ukuthula esihlahleni bangithula ngayo nayo inkomo yokuthula esihlahleni baba ngu-100 lesisukehlisa ngayo esihlahleni baba mina ngeke kancane batshela ngibangibala bangeke singetele baba 150 baba direct bayendlini nanifikeleni yababungani badla nabangibani enibonke abantu bana amunyiwa bangumathi nalwekamera ngumama ushodani wena bani utawuthola kuqala ngoshuka Sibaka Mthombeni ma. Sisuka enzaweni yase-TV lelesekele lapha engomeni nengodini. Sila ekhaya. Abamnisi base abanamlomo. Ngicela indlu lamlomo. Sathi make noma bayilinganisa ukuthi ingakanani yini. Mani kancane ngasheshi nahamba. Ngicela ukhiphe. Akunandzaba make angithi ngicela ningilaleleni boma. Angithi noma nene kanithathi. Ngingaya ngalesine ngisho ukuthi kodwa bebafise kwathi kodwa nyalo bashiye indwe leswangisi. Kodwa lokunye lesicela ukuxolisa nalomunye phakathi kwethu lo phethe lokubelungu ukubuka ukuthi kwendeka. Tindwe sendela abantu balamalanga abantwana bathanda lokana lokuningi kakhulu sidingo takho usengentana ukuhlala khona nakafuna ukubuka akubuke. Sesisho ukuthi sixolise lokho ekhaya kaMnisi ningathi kumbe siyathelela nasenda nje. Lo sithumela ekhaya basithume ngeligama lakhe. Nguye lothanza lento le bayindako. Okay. Yeah. Yeah. Ndoda mncane simane sobona phambili ukuthi sithola Sesibizwa kaMthombeni. Mina abakamnisi. Bathi umlomo wamake wababe novulile, shota wamake ngingayindlela 150 imali.
njalo ukuthi kuneyababe kuneyamali njalo sifuna ukutala ngadali bakhe babili akubonzima ukukhalamisa hayi sithe kutawucela sihlobo lesindlela ekhaya umfana wethu ubone imbali yale khaya bayithanza sesithi sitocela buhlobo Asibuyile ngakamthombeni. Asibanika ukuthi ngisinibone imbali. Manje le mbali into icela ngayo. Bakhombisa ukuthi nibone imbali yindlu into icela ngayo. sitecela ngetingoma ngicabanga ukuthi bafuna ukuthi bafuna siyaqala yena siyadikhalela ukuthi baqale ngakufa kunanjani labafuna kubona singakhipha sibele kodwa sesiya kule nkulumo lesho ngoba abantu bashiyana labanye abafuni bakhulumisele esakeni bangaboni lufu labanye banalokho bafuna kuqale babone seniyangena kule nkulumo ukuthi manje njani sakubona nako sifanele kuhambe njani lani nikumukela so ngizeta kukhokhelela langekho zakho yeah asifuna ukushonisana Babe ngale tawuhlambuluka emva kwenzabana ucezile. Bawubeka thupa. kunjalo ungakufihla ekutheni kakhulu fihla duzane nawe nasekufanele wende njalo kube lula wena uhleti nasi kusho ukuthi ufunza konke kuzobe ndani ngimabhala ngari kodwa uyathatha amanothi uyathatha amanothi uyathatha angithi nawe libanga lisaselithi ibanga lisaselithi baphimbo lakha kaladi sanibona ngomntombe siyaphila bathi bakamnisi bayaphila nabo lithi ligama lithamuka kamnisi angeke babonane nani bangcunu abakacobi lapha khona ukuthi batobonana nani ufuna batocoba kanti batobonana nani ngoba ngeke bavele kimi bangcunu babe angati kafishane nje ingubo besiyiphethe kumele ukuthi sitabambazisa
so angathi kumbe mhlambe asikwendeni kube lula lokustyle kona thina ukuthi nangabe silahleka nitawusifundisa ngoba balekhaya mhlawumbe basuka kulokunye balabanye bakhe simekeze sikwaziwa nitawusifundisa makhaya kabafana sitayela ukuthi masifikile bathi mina nginte njani sesiyayikhipha le ngubo lesiphe ngayo nakumele siphe ngabo la ngiyakhona ukubasho kusho ukuthi hayi sivune lokhu nayo sesiyaqhubeka nalo siphe ngabo nalo siphe nakungasiko lokuleni shokolo ntathu ukuthi hayi sewuseceleni asikho la nalokhu ngibona ukusiphe nako la ekhaya nako siphe nako nako siphe nako kuyavuleka uphinde futhi uvaleke siphe nako lokhu-ke thine la sitayela ngakhona ngoba amakhaya awafani kulenza ukuthi ntasifundisconde siba sesithi lesingusendlalele setinkomo lesita nato la ekhaya ngiyabona umntombi entenga nako shokuthi babe nakuhamba akhiphe ikhanga njengami ebaleni ngoba mazi ngiyabona ukuthi umhlobo wami ngembona kuloko bomvuleni sicela licolo ngoba sisatocala yebo sicela licolo kakhulu siyathi ukuthi kufuneka libhadle abantu sihambana sicolisela kumvuleni ukuthi bakamthombeni phasi ngoba basacala nababuya-ke bataliphatha-ke lelibhanje nalejondolo sele sikuphethe ngokumbathisa amanga nalophahla ngisho yokona ngitawubuya libhanje labanye sicoliseleni-ke kumvuleni isigaba sakhona lesi sesibuyile kumntombeni eThombeni sishangana bathi sibuye eThombeni bathi bakamnisi shokuthi lokuhlobo into yokucela maletindo lethi lapha phambi kwami lama-cold drink nalabobhiya nalanefu nalelitshalo nalelihiya nemukhwa bathi nelithuku nalo mukhwa yini cha akusinjalo kukhona lelo siphethe kodwa besingadi ukuthi mvuleni ufuna nganani ngicela sikwendeni kube lula anti bafuna kuve ukuthi kunento lephasi asendeni indlu ibe niphasi sikhulume letulu kwendlu lephasi singabasokolisi labo labahamba ngoba laba bangaphandle ngiyabona ukuthi bafuna ukuthi sibone indlu phasi ngilokho bebafuna bona basekuqaleni ukuthi sibone 1 na 2 na 3 manje nabafika ngale basibone 1 na 2 na 3 ngibona niyakufanele wena uqhutshwa ngulokuthi ngitwakhela laba bakuthumile Changana, Swati, that's info. And the camera it's everything wrong with them, what way, then it's way.
asiva ba 3,500 inkomo leyibhala kusho njalo. Swati lekanhlaya ngalomisa ngoba akamthengisi lo mfana. And asisho ukuthi simfake ebhizinisini. Cha Uvuleni ngevakala sivike impela kepha sesiyadicelela akusho ukuthi mhlambe siyacelela noma sesifuna kushaya umthetho wakamthombeni kamvuleni cha sicela nje nisibekele yona kahle lapho ingabi semhlambe seyivisiseka kabi kumvuleni ngoba labanye babeselaba angisinkulumo yabona nawe uyithatha uyiniketa i-message ngakubona yona yo deliver so ke ayinawufana exactly isikhathi nanibukene nobabili kuba khona lo mnyelo bese mhlambe sokuyasilela kancane bekunene siba kamthombeni awu sicela Nkosi yami phakathi leswati libuhlungu yamandla siyadicelela Nkosi yami ukuthi awu bovule imali emisevele nebakithi lokhu lesikwendako sithi nathi sizama kubanga abantu kuba kamvuleni ukuze kuthi bantwana bangazi bagange noma mhlawumbe labanye sebalahleka kwendakalani singakadali awu siyadicelela komvuleni nebakithi siyacela bafuleni Bomkhumbe ba siyasiva isikhathi bena uNkulunkulu uthi sihlale inkomo leyo 3,000 Siyeva kumvuli mari solo siyakhala sisashatandla siyabhabhada vele uthi bamani basivele Kunjalo komnisi lo msebenzi nje sendela abantwana bona amandla abo awasengakayi kuyabi senjengoba bashilo la bangihambisana nabo ukuthi sivika lokuningi ukuthi singazisesita sekunemacala senisishaya amaswati lamanyenti kakhulu ukuthi buka senimoshile lapho senende sithintile bantwana bayenelwa abasengakabi namandla kangakanani lokhu nje kusuka etandleni tebadala ukuthi ngoba umntwana angazakhomba ukuthi ngala mina ngiyathanda nawo basuthi asingimqalele naye utabe soyalandzela indlela yakhe so labadzala abangiqalele ngala vele nami ngathi ngifuna khona siyakhala siyasaba lelo gama lelo siyalisaba mali liphuma kithi ningamani nibuyela ngoba batasishaya abalekhaya ukuthi hey sebafuna kutawusebenzisa yabona ukhala nasebona sebathi hey lana vele asisakhona sitawusima kulokubona basho bona kodwa lethu lelikhulu ngilelo lokukhala singaze sithi ukuthi sesifuna so siyasaba thina sesiyabalawu siyasaba kakhulu manje ke sidimisele ukutehlisa kakhulu bomvuleni sidimisele kakhulu ukutehlisa thine kini siyatehlisa kakhulu Nkosi yami sandla lesinyeti kwalesinye hayi siyaniya konke bakamnisi ngaphenza futhi bangigamlele lo5 2.5 lapho bathi bayasina bakamnisi
yele siyeva Mvuleni futhi siyeva ukuthi sekufike elukhalweni lapho kungeke kungakusehla nakhona siyabonga ngoba vele nasihlangane so sine sakhela labantwana siyabona ukuthi nani inako lokho ukuthi abantwana asibakheleni nedo ngoba nani phela nitithuke nasebathithe la ungaseqi ungeke usakhona ukuphinza weqe vele ufuna ukugcina la bathi la sekusegcineni angathi wena mninganami ngicabanga ukuthi kumbe simane singabacela nangabe nawe ukhuluma njengami ukuthi siyeva ukuthi sebathini simane sibacele basiphe isikhashana sibuke ukuthi sidawulungisa ini siyilungise njani nangabe usho lokho kodwa nguwe lo utawusho ukuthi ngiqinisile yini noma ulungisa le nto lengiyikhulumako straight basiphe isikhashana silungise lapha sibone ukuthi kwenda ini kulungile sesihlekahlekile sazama ukuhlela ngale ndlela esikhulume ngayo so bakamthombeni lebanako njengaloku vele kubabe besekabikile ukuthi eqinisweni bantwana abasengakasebenzi loku kuphuma emandleni abantu labadzala lebe kuhlanganisiwe kaMthombeni ngulokhu besekubekwe lapha etafuleni lokusho ukuthi ngekwenkulumo yethu koMvuleni noma mhlambe ngokwesicelo sethu la sicele ukuthi mhlambe manje boMvuleni basicekacekisele khona kwevakala ukuthi boMvuleni bakhona kusicekisela bafinyelele la so ke besinako boMvuleni ngilokhu lekubona ngemehlweni la lokulapha phasi seningahlola ukuthi mhlambe kungakanani